Hello agus fáilte ar Bhealach na Gaeltachta. Tá mar ar thuras fannachtána ar na ceras lí chiúlaide in Gaeltacht ar Conal. Sa chéadláir seo, Bhealach Mac Cionnaith an siúlaid is faide ó thuaidh. Bhealach Mac teastal má Bhealach héan agus Bhealach Mac go minic ag siúl ar an mhóthar neamhchoitianta. Bhealach Mac fólam fan chasmairt chearmh dí chealmhaithe a bhí na chunspóid idirnáisiúnta. Clonama fan dóigh a chuinní an nasc le halban tíor Conal beo agus críochnóma le cuideadé ar mhór an neargal le duine do bhaine na háirte a Harry Everest. Bhealach. Tá tuaiseach amach an seo an luithe, áite tal an Cionnaithas agus Frainc Gaeltacht. Deirtar gur an seo a tháinig deireadh fuilteach le mórscéal Gaelteach, sin scéal a bhaineann le Bhealach na Sualainniamh agus lú lábhada an dia paganach. Is do bhaine na háite é an troirí sagam agus tá dúrad ólas aige ar an cheantar. Fádraig, an cheantar seo don luithe, go dtí mar an fuair an tanim sin? Don luithe san dún sin an fort agus lú le bhada fort of lú sin a bhar sáinim. Agus sin lú bís na scéaltaí go minic, go dtí mar tháinig sin seo go don luithe? Tháinig sa hart. Tú sé tíre a lárag Bhealach na Sualainniamh. Bhí brunglaid ag Bhealach fásta bhaid a gur ó na Gaeltacht gal bhharú. Fa sé daoine le an tíon níon a bhéige a chruinniú suas agus chu sé stahan sa túr mór í stíon darí mar frísanna. Agus bhí sé stíon san tamil fada, but bhí farbag rua an sin. sé farbag rua. Nó san bhfuil tú bainte an bhil, but fa sé sin choirí sa suas bréige agus fa sé stea agus thug sé maithaí agus deime siad lá agus níon caidrú bhí acu sin. Bhí leanú acu agus lú a bhí ar sin. Tháinig lú an seo bhí aige Cionnaith a bhí Bhealach bhála go bhfuir a chreigeann sin. Agus bhí céith matana tú tomol, but chu sé an séad fríd Sualainniamh Bhealach sa dearú. Agus le sin hetan neamh más Sualainniamh Bhealach agus bhfuil sin chreigeann sin agus scáil sin chreig. Bhí neamh ionta leidir an agus. Agus tíon tú héine scáilt mhór ar an se sa chreigeann sin agus tú eabla siúil fríd tá sé go réithain sin. Forbríú ceann na scéimeanna ibre is éifeachtaí in dhearann an seo fásta, an stáisiún dáte móna, a chuidí go mór le daoine áitseala a thugáil as an bhachtaneacht. Coppla míle síos bháin mór bhíon an stáisiún ginte mónú. Fáslíú sin an 90 cuicas a háirt. Na daoine báirte ar cháistealaigh agus níor thug an bord solar electors fanne den aige just social and economic reasons. Agus na daoine na heitan sin bhí chumóin ar fáil na dásta station bhí thar fa 3 chéad conraithe ar an gcadóir chuir móin. Cheannaigh siad am món ó muinte na heitan seo? Sé heabhail na tealaí éitiúil a bhin agus bhí conraithe mór chuide acu, bhí fáileaigh. Na radio station bhí sé fáil bhí sa hart euro cuice an tonna agus bhí sé an ancam breig na daoine. Cén bhíon é sin? Dreidú é an 1996. Sa bhí go bhreaí ar. Fuair sé tamil mai más. Tá nascanna leideire is ar don luithe agus Belfáiste le fada an lá. Cheannaigh William Augustine Ross, Caitleach Sever ar leis mulan linéidí a gceantar na bháil, is státa chun luithe agus thug muoinú féal de thógáil na hagla se Caitleachaí an seo sa bhliain 1879. Ribh sin, bhíomhar na daoine an triúlaid Bhealach 20,000 sin a dhéanú ar chos go Gaeltachta agus ar áisiríis. Rud amháin atá sa cha fuilteach idir Bhealach na Sualainniamh agus an GLU, agus sé an cathas mó a tridiú an seo riú na marachtal ó lá go lá san áit galanta Gaeltach seo. Jimmy na míltí a gaithú na céada, chuid acu gan pilú a rís go deá. Níl fachan is
a couple of cha ag titse mas a chéile, le na haisbint gur hithrí siad saoil bocht a mast na grec géir seo lad an tail. Banas gidóir í maire ruan í Gaelachar ar a bhanan scéal a saoil agus an scéal a bhí cudhór eile as íorthar hir chamel. Dag si a balla féin ina dé le saoil nua a thoiseacht an alban. Pwy bryd a diag just yn March a tabarsin sy'n fe golon go halabod a June. Wel, hyn yma hyn, ta bod all the sweeter a fart, but there the chance to gyfart ar sheich log, why you made my chri chat, nis gydysyn rhywbeth ysgol why me fel, but gyfart go halabod, iel chef here. Oh, ja, crwy na'r nis o gwrdd gyfart, hil dwi'n 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 sweet you but da eisiau gydyn tafi siya jack, agos, fi ma wahai sgradi, agos, a dalag ydy hart sgradi, cys gwrdd yn gyfart go halabod. You know, very important to tabarsin because fi'n de cogwyd, cael eisiau o'r sy'n dod ag ydy. Agus begyd for my trade wed o don, ie gwy fi eisiau just yr wed gylard. Agus dy'r lad ar bod y tywele fi, Lari wôr y ffarartlyn, agus fwysyn yma gyda'n ffarmyd. Agus cyfiad Cheshire a chaith tú ar na prati? Cheshire. Cheshire. Chai mae'r roada go bihart yn deg o wyt rhan yn gyda'r sydd car, chos fi ni siac yn holi na bosni, but fi dwi'n rog ymwysyn da gan assumption stan mae lomod, as fi di. Ar oedd y basa ag na prati, mae lohog i môra. Sy'n rhaid y bafasa. Fydd anaid ar y flyr sgwm y cater alog i môra. A da lwys yn leihif eisiau dy siŵl yn alort. Ac rhan tú ober ela yn Alban yn Iesian Cymoi? A ni diag cygas y tri, hos bar y bosni. Agus fi bar y bosni ffys yn ei blian. Agus fi dwi'n fel trag o fod. Ni'r mae iw, fwyam gwrdd ma hag o bwy. Le wedi mae fwyam gwrdd ma at am weli Celtic. Oes yn like a scarce, you know. Wel, fi lwhau arams because fi pwy o wai ar y bosni. Mae hyd pwy art ponta. Ys yn hos ma, dy gobi overtime. Na'r deg ma fi cyd ponta gwyd asyn fi tri a bliad o had. Agus ta dwi'n ys cymsiogad yn sy'n lleol? Ni diag art ma, ti di mwahau tend, ys begyd dwi'n hwrt a wala. So, harig lad ŵr ar y fana, war i ma golig na, rodyn, yw'n dwi'n gwm sio har byd ei hart, mi ma tomol ma dyna, salar settlal ma shees, ma geriol back a halabod ar eist, because da gwa moed French, like mi ei halashar. But anyway, settlal ma shees can be agus harig hashi college and hashi Daniel O'Donnell. The lad dog, hashi shishna, well, why over ishna for the lad dog, shis hashim halaga. The nis mo picture the Daniel na, then you'll be... Oh, that's the hal Daniel legally. Daniel number one of all, you know. There's the but saltus. Ta pension wai ar ysgol agus ta bheith ar hal adalait agr na Gaeltacht. Tim síos go bud crata chud war síos go bud dorn so scolma go bud farste agus tim adalait. Ta síli ta wai go bud is buas da ia. Slurger beshin farati and seo. Dibber maire rua is tí an gála agus í na páiste, kilometr amach ó gídóir. Ar nós na nillanella fan chosta, bhí ó déanaar a mastra an gála agus a scoil féin an, ach Jimmy an Bhealach Gearannach a lár na seascatí. De chuid is mód an a daoine satfas na seascatí, chóg sa tíúra i tír mór. Bhí coppal in seo go dtí choid baris deas na haibhad na arta dí na Shat mas an í átmó agus Ioncle do hyn vi sean seo go dtí haibhad stahan átmó a dtí se rá han agus bein na tal an egan ar sealtar chan am más stial na corab agus a gan os mó. Man sin derha ar dí arás na hatfa deú na átmó dí stas na níthe agus túise cois sos títhe stas na tús na níthe dí agus tá sinna go ré leis go dtín leit a nún do neas dúra han le coiú agus Dy mi mwyd union na boesti a hain mwyd bac fwest o Suez mo, i gan tu. Agus tá buintseag ag an Ilan seo le mór actra an Ufis a Harle in New York tamil? Tá, wel, deg deifad a móhau sios na tríhadí, le bali ffrid na tríhadí, agus fwrsi New Eura, agus casa farda hi as Gaeltacht, Peter O'Sullivan, as Condomona Gaeltacht, agus postí ad an New Eura, agus bhí clán acu, seaarta clán acu. Agus an sin postú clán saci agus bhí clán acu sin,
agus sin bart da go gearfuirtí a bhí an sa 9/11 maidir anlar céad sa seart. Bhí se de Peter Molano, bhí se a gobaida agus Patrick Sullivan, agus bhí se gobaida ferm airigid agus bhí se fuir tatal an iste híd fuifa agus níacaí dhéhar don na neacaí dhéh. Agus bhí mé an hálan sin ag ceann memorials man an te coppla bliana hain. Agus an racahfuil an éite roistead na gcónaí, ní mar tíúil síí treile bhain mé agus hegus mo haid Patrick. Agus má gancaí na bensinnaí bagad acu a hísaí go tre agus aim duine bhhaine ar a han bensinnaí bag émuid. Agus bhí mas muid tú bhí dúlmórig Peter siad san na land seo agus ag Patrick saing siad an seo a chuirt. Agus smuoite mén go mar rodna sú san aim an sin agus sicar gur ar a dúlaige agus ar buint leis an na land gus deit aige grannaí esmaid ar bhí go dí maintear a Peter Molano hanig siad fásta dúirt Peter is gomma céitú se ar dain America an éite béle na ra éite bí casfuir se corneal an bhain seo hí dúlmóige an agus dúlmóige san na land. Tá páiriste Gaedóir ag Crílear Gaeltacht iarthar hir chonal, agus ar fáhád Jimmy bunna na háite chun na halban a thógáil prátaí 6 mhí sa bhliain. Ach fuil siad seo le hirid airgid agus a churthú an geabhrú daofa. Mar sin, bagáil leis an dasca bóg tír chonal, lig sé daoine uas an airach agus haring se arás an óiriad. Dag sin gur an teilí le chéile, gur as siad aníos ina mala dúthais agus gur rinneú an talamh atrú a ríist agus a ríist. Mar sin, dearar mar a leidí déanaar na hÉireann ina leath idir an tocras mór agus an chéadcod an fiú híis, bhí í líon na naoine in iarthar chonal de hirbheith an fráta, an práta albanach a ba bhíon le marrá. Ar an turas seo tá ag tógáil mo chuid Greengraf féin, ach tá mar thiúlanis le spléacú a thuirt ar feictratha a tógú níos mó na 130 bliain ó hen. The glass album is in 2 or 3 different pieces. One piece in the collection of the National Museums of Northern Ireland is a set of 38 photographs looking at the living conditions of Gaedóir in 1870s and 1880s. You're really seeing living conditions at the time that led to issues like land war, issues like the post-famine era, issues of extreme poverty, and then it's a real insight into the kind of communal life. And there are a set of photographs that are of specific historic importance, aren't there? Yeah, there are. In the glass album, there's a 1870 set and an 1880 set, and they were both used in the court case in 1889, where Inspector Martin of the RIC was killed by a crowd outside church here in Gaedóir because there was up to between 40 and 60 RIC officers came to arrest the parish priest, Father McFadden. These were amongst the first photographs ever used in an Irish court case that led to the setting up of the Garda photographic department. So the RIC themselves presented a set of kind of evidential photographs in terms of this is a site where ABC happened. So one set of photographs by James Glass, commissioned in 1889, were presented at court in response to that, and then they also used photographs in the 1870s of the living conditions here to give us a kind of context or background to say that look, these people kind of were kind of suffering, and this is a context that has to be understood. The whole incident with the priest, Father McFadden, being arrested became a case that was like reported in everything from the New York Times to I've seen it reported in editions of New Zealand newspapers. You had English reforming journalists coming over here. And I mean, Gaedóir at this time, if you look in Hansard, the kind of House of Parliament record, Gaedóir is almost mentioned on a kind of weekly basis as a kind of centre for this agitation and centre for the kind of issues then leading to onwards onto the kind of nationalist campaign.
Tá cósta gan an áil braclas na túr chorthaíochta seo. Tógu iad go luath san 19 le rabha a thuirt ar agla go dtorthaí fórsaí Napoleon an ruúr an tír. Níor thar leis sin sa deireadh, ach ní chuireann sin mular bí ar thurasóirí na Frainca Theacht agus sulta bhainte san tír drach inniu. Dal an scéal, beidir go samhlófa cath nó cogadh leis an teideal crachfalla, ach mar a tharlaíonn, deirtar go mbíonn dath na folla ar na carragathan seo le lígréine. Bhí Mickey McGowan ina chonaí an seo. Ba dóna na háite é, agus dag sé tíorchonal le rachan taal a aimsú America. Chuirdaí se óir a gceantar an Clondaich in Iarthuaisceart Canada agus bhí fíor rocha aige leis an aimseir. Ach, sa deireadh, daimsí se an tóir, híorthaí se mín mhór agus thóg se an teach farsing seo an Ngárta Harca a bhalla dúis. Caithfí gur ó cuma bhó go leor ar gheimhrí gon an áil in dhé ar Uling Mickey. Tá Ngárta Harca sitse ar chósta chuí gon an áil agus tá sé ar muos a stair. Chudí Ruaidhrí Mac Cionnaith, fear a chur na Saasnaí chun buais mar gheall ar chréitereacht an 1916, chudí se le bunú chalaiste olú an seo. Is chalaiste í de Oldamóirí Gaeilge. Coupla bliain in dhé bhunú an chalaiste hit rudaí mórda tábhatacha amach an Ngárta Harca. Fear as an cheantar seo a bhí sa chéad féas a fuair buas ar irí amach 1916. Charles McGee a bhí ar. Tá sé curthain seo agus leacht de chud an chonstablacht réigean na hÉireann ó sa cheann. Well, scéalanta samúil scéal an Constable Charles McGee a sellan in is ba finné ó uthis, thachrí sé go le steas an RIC in 1930 agus bhí sé lonnaithe a Castle Benningham chun dí lú. Rud a hála ná gur ó 1960 ní tarlú, fógraíú an réomhláid agus bhí sé de géirí supplies eil. Thu sé isteach go dtí Castle Bellingham, bhí na chuideann na péis acu fhí ganna bhí si an sin agus tháinig Charles McGee isteach ar rothair saige agus bhí dispatch leis. Nuair a bhí na supplies ag na pobl tánaigh ré le amart scéalú othair na gá agus scéalú é. Bhí actarí mór ag tuit amach go dón de thart fan am sin cumáid. Go dtíon róla bhí ag dún an Allan? Fuair míle chéad fir buas sa chead go dónda as a chundaí seo. Ceir chláigeann na sfí as a phariste seo. Ní le dhéthe bí le cehne dhéanamh ar na fir sin. Fuair siad buas ar maithir na sláide agus cinnte go ró ghfuil star na háite ceann go dtí stála sin. Gáil siar 60 bliain ra bheith sin bhí cibhlann challenge seo nó cogadh áitiúil mas maiile? Cinnte go ró cogadh ina cuireadh bhí an thosaí sin thart-bharte chuig is sé. Agus rud a bhí an ná bhí na tíornaí talamh go háitiúil, bhí sé de géirí tóirte isteach an teirigh bhí sé de saothú a bhéadú agus rud a muoine sé de ná na cric éirí na trédaí thuirte isteach le céirí bracha thuirte isteach látha agus na tenantaí díthálú den talamh sin agus caiidús muoine san amthar ó béirlaigh na daoine seo go háitiúil Gaeilge bhí acu agus mar sin é tharú siad abalta iad chéanana chuir láthir ag na húdarais a réile go tamadne a droblaid, tamuid ag fúlaint agus na deocilann seo a lábhseil ar gáibh eile a gáil drá fóréigen. Agus thosaí siad ag marú na céirí. Agus ag go pointe sin cheas na saird áitiúil, go héirí an saird a chuir an seo an taird James McFadden ná saird mór, thachraí siad san cinrádaíocht agus cantiad a heispint don na tenantaí. Agus bhí saird amháin san Astráil an tair Mac an Crow as tabar darnaí ó uthais, thachraí sé sin airigad a bhailiú, agus bhailiú sé hartfa 5,700 pont san am. A thachraí sé gan an teirigad sin na chóirta na tenantaí, mar bhí sé den tuairm go bhíú seoisteach pácaí na tíornaí talamh a gáid amháin a gáid eile. Agus rud a thachraí sé dheanú ná buad ástú agus assisted migration 5 pont fannehan duine Rialtas New South Wales na Astráil a dhéal agus an teirigad sin a úsáid fanne na tenantaí a bhaint amach go dtí na Astráil. A Jimmy harfa míle chéad daoine as chlóithníile agus go dóir ar na ling nar na buad seo a bhí an tair Mac an Crow díal fan na haine agus ó híomh chlóithníile dé bhí
séf an géad a dínra na héite a bhí a thuúlar na buid seo. When rhybloid san am a hui hart, gyda na chrwhiacht chwfniach san am a lahar a glahanili. Ta rud a wain ela o wil meg sul gymorlan acal. Hannig scafte alientori le chéile le blianta baga an uas le PC intacha de alien fubli a chruhu. An cosan glas an tanium an chonar yalavarachta chra wahari rorti. Tá trí fárstan tionscnú seán an tógra agus an puirte chéim don rud nó a gobar le pleistí is a cheantar agus I genú diilih agus obair alíonn letha le choraiste an sa seo. An darach páirt ná ar tuairt deist an na alíontóirí tá na chonaí hart sa cheantar a chuid obair agus a sihir a heisband. Marnear chuid mhór chance acu rud mar seo dhéanú, agus an sinna tríú rud nó carú thuirt don pobl a thart amach agus a ceilearú a dhéanú ar an tiomlan. Agus cinna scóil se ar scéal go mór seo tí na céit amach agus sin job mai síle tá cétaí teat amach le alíonn lecail. Dear an daoine tá airgid gan. A seo ceilearú ní bhhain na diilih, tá muidir ceilearú an éileart sa cheantar, tá muidir ceilearú dúchas, tá muidir ceilearú cultúr an Gaeltacht. Seo an tríú lá agam ar Líon Yarragal. Baile bag grícheach fal carach a chur an tús leis an taobh hui de Gaeltacht hir chonra. Cé go málan an balla seo leach saoire, tá pobl glú beaga an agus saoil fálainn cultartha acu fásta. Chur alíontóirí áitiúla agus achtarnacha a réon futhú an seo, mar gur áitiúta an a churann lena saothar agus lena saoil. Ban amháin a tháinig is nar imí I Stephanie Green. About 7 years ago, the woman who owned the quilting shop announced that she was closing. And she and I had a long chat, and she convinced me to open the shop. And 6 weeks later, I had resigned from nursing and opened my own quilting shop here at the house. And it's just been wonderful. I've never looked back since. And had you been quilting long before you opened the shop? About 4 years. It was just kind of the blind leading the blind when I first opened. Had no idea what I was getting into, and people have just been wonderful. I've had the full support of all the women around. Classes have been terrific. People really enjoy coming in to quilt and spending time. But that's it. This is more than just a shop. There's an awful lot more going on behind the scenes here as well. There is. The quilting is kind of the byproduct, I think, of the classes and the groups that meet here, because they get as much out of sharing 2 or 3 hours with each other and just chatting and talking, having a cup of tea. And sometimes we get a lot of quilting done, sometimes we get very little done. But we solve a lot of the problems of the world. Sinna gáil the gastan go? When you're go hall, next go hall, point then you just two shot. Tá skill agus fáidtí den obair sin. Beidir gur sin an fágam rá ar fád iad. Bhí an stáisiún seo caiisiil na gáir ar an iarnród a thug daoine go litir canan agus higan leagan in uirthir go na nál le chur amach ar fástú nó a raibh chun na halban. Ait uigneach in sé, ach lád an taal bhí sé beo bríomhar. Bhí tríanacha dú le hibrithe ar séisir agus a grí le an bhacnamh agus fatis. Chudí a esperas an seo is sléimte gunnanáil leis an drapador Jason Black
cuairt faoi Guchlan I cheantar na háitithí is uagní agus is contartí ar dóin. So Jason, this is where it's all started for you? Yes, you're very welcome to God's back door in Donegal at the foot of the most magnificent mountain that we have to share with the world in our county, Donegal. So tell me about the reality of climbing Everest. My approach to Everest, I wanted to take Everest on the north side, which involved going through China and Tibet. And the expedition that I wanted to take on was a pure expedition where I wanted to take the mountain on my terms. And that involved me having a very small support mechanism, which was really one Sherpa. So I spent several days hiking to base camp. Base camp is 5,300 meters on the north face, and it's literally, you know, it's a bit like this mountain. It's an open scaled rock surface. It has no facilities available. There's no doctors, there's no nurses, there's no rescue of any shape or form. And for me, that was really what I want. From there, we moved up then into advanced base camp. Things really got tough for me at advanced base camp. I got quite sick, nearly to the point that I thought that Everest had me beaten. And thankfully, you know, with the drugs that I had and with the antibiotics I had, I just had to rely on those, and I just worked myself through the process. So from then, I really recovered and I got really strong. And then we moved up then to 7,100 meters, which is up onto the North Col. But the lack of oxygen was horrendous. You know, to travel 100 meters would take hours and hours. Every step was torture. From the outside, Everest looks the most amazing mountain in the world, and it is. But inside the mountain, it's the most harrowing place and the most terrifying place that you could ever be. I got to the summit at 7 o'clock in the morning. I was the only person on the summit. It was me on my own. And the euphoria was huge. The sense of pride was phenomenal. The view wasn't a view from Earth, it wasn't a view from space, but it was somewhere in between. And it was just, it was awesome. It was just unbelievable. So that's me. We're back here today sharing the story. And